avat la ome dia sot sir shat ni sopte try avat te rampuya avat ye dia rampuyan saturin lo bornem avamoyam sopten tetian sot rampuya ron bitra khap sot aron nei tha sopte jadi sopte score let lat tetia sot thazet mai kan mo for tournament bowler on la chuak tha ko mai counter attack kom the tetia goal atraya sopte sot le abo yo me mazula free kick dia shot abaran tackle thave bananta ta score velya Reliance Foundation Young James RFYC Naupang League Season 3 Isom Panina Second match khel turin 442 Football Academy le CC Academy de ground aron lut velya 442 Football Academy de hi Sar Michael Sar Rotsang ate Inkhel nia CC Football Academy de hi Sar Chanchina Inkhel te ni Inkhel hmuhnawm ngotin kan ringa abul tong to thlengin lo clear puile theu don nia khel tron tai barnatan mana dia sanga group photo in nei chon mo milo thonula azaria kha ka number nei mo group photo kha milo thon tewa player in liaman club mai si lapang avil ngol mai nat mel rio mai so fizim boy pui ngara fizim boy pui no aron ding chua ka khel chun jom vele thei don hlo mai có lỏng về xì là mình con là pe đô nè sai tôm lát bố là lụt cho biết mà rồi chú ăn lẩu veng này rồi mà tay lụt chú vậy ada oleh kah? Apa orang blok saya? Foto lah meron nor paya tete ya. Sila menda cok thei lo mai. Bana ta? Oh, sila men ball ancan sun zom zela. Ui khop mày áo dial mày
te le som te non luma side out top mai edian corner pe don ne a petra ko mai a banatan la lo heta si element ball la chuk thei le lo mai edian su sak thakot katna lem banata tlo tlo an zo mai a poilo ka tiang ka zo mun hi ma da chui poi mo ani si silamen attack chin zam zela ball lost ta for tournament ball on la chuak tha ko mai counter attack kom the te goal atraya so te an sot le abo yo me so te avat lo me dia sot sir shat ne lo block wang ne mo corner pe chin zam do ne hedia corner pe do na na ya somten peleta Bernata head Bernat somte try avat teo lom tu Bernat tetan penetrating pass atuma anlo dangan sin kha uyom deu lang ni atiang kha tete yo paltlat Bernat keeper vector atho ta to meya tete somtea tetea edi tetea bakal puitra voltat mai lo Benjamin reset le put
Repuya Banat Repuya Avat yeah 4-4-2 in corner idea corner pen dona Anglet gitu. There. Dia Rempuyan saturin lo bornem Avamoyan Edian rempuitan bol thaze ta pek nuwa Rempuyan alo kat nal le mayat suanin veizoin golmoi takaron khung chun zomni golmoi rất mấy 4-4-2 run khunga Rempuya pressing run chakop hai thora an zavai thora ani game build up paron chakop me somten tetian sot asa khre teulet to follow along về rất mẹ 4-4-2 free kick gần pen đó là halfway line bể đều sẽ tới trong idea vẫn không về để chọc cúp bài yes there's something Johnson này Sobtea uyom to Tete run le chakop maya mana chun lo tang chak lên rồi nằm viau à xì lamah mana apa thang ring sek maya and deliver thilowa uyom le me Benjamin na ron da chok tho no block tho le viau à cái tiếng pha nên penetration pass pe kan dua pasira lo tlan te kha hel maron load sela chu an pedik sela lom thin viau ang tete an lai ron dropa ba lom teu ha rapua Andy
thế thế là bắt nó từ combine thôi biết rồi thế đến đỉnh lâm tranh cross tụi mà amaro chú bit put apa tahu panin lo kerja ai belum về Under 8, Pat Mets Temple. This is Football Academy there. Secondary Football Academy. Players there. Now, CC Academy tlar hmalam ball thazet a impeduna avan lupui thaem a veizong run score vele ta thomaya goal moi takani Sisilemen score na chan Sunday score vele tlat mai Pat Mets Temple. This is deuh-ah. Kolasib from Reliance. Then come the third. thế thế à xong thế tan rồi bé bảo nó ta Rampuy aron bit tra khắp ba sốt aron này tra xong thế à Avan đâu về đi à Naupang jadi akan saya akan lawan Kayak vlog video pun dan lagi vlog sih thế thế à bọn nó tao thế thế offside luôn thì mình mua vô dụng về no first half so half time so real đầu tiên mang second half kia lệ thua à sộp tia jadi sộp tia score lệch lát gol mới rất gần một lên này deuh-ah sốt rất mấy gần một half time break rồi second half tràn về là chia này
something. Corner 4-4-3 lam pen dona dia pen chok peturin diran pen chok ya full chi sirawin tackle deu thok chum full ham ta zo ni hele hen for lamah passing moi khom me build up malama somte CC Academy ball Johnson som vela ball on drop loot habiwa maro chu high bola 4-4 lamah lo chung nunga follow ma bau yo mareng pe offside zo kan ya ma zualan chan san ei don an nor an nam tlulat mai free kick kon lo chu ka ni ten free kick pe dona ui khop mai cool talk che pe tu ma duai na aron lang thut mai aron khal thale me Mazora volu thabe wa te tan somte a corner Mazora trying to push a view man follow mane bo hala ka rom pet sir do mai po alom pan ni Masor malama somte peluya tete ta nan bor cho vele hala tete tackle cho mai somte petur nulam train dai khal zo ma fall mazula mazula free kick le leka score tani chapo ma Adi shot
Hazora. Kesualtat. Tete harus offside. Receive traffic low now. What land push hai? Hedian tete ya. Low offside velet lat. Arong culture view ball loss viau le maya. So for tournament and the take us on there. Ready? No. Tẹo khúc mày. Edian tete slide cho khúc mày. Orang dah terbiasa forwardan. Orang bor nem mandeu ni. Jadi ente antuma. Chang le lo. Lo pong velet lat offside. Dua ne pet lo. Dia. Sampai tanan dalu tamar cu. Anna shetani ateu khop mai ka penetration pass killer pass teten chang velama offside velet la tete ya cekal chevio bena under deuh-ah bên thao FPT đánh chuyền tên lấy phần cầu xuống tete vào lamah ni lo xả thân inhnehtawk rampu ya jo sẽ từ đây sampai ya. Sisi la main ball run. Let's show vele out. Dia. Media ball terkoma.
สมแต่ตามวอร์ชัวก็Abang tackle coba bananta ta sisi la mai corner pe dona mong trong kai thei ta mo bana het khalet lan mai sang na chu trong kai la trin he ta ya rempuya sobte song me Silamin run attack pele velam train aboi om train ne run drop tok tok khom na dia kalpu thabio mapoya score vele 4-4 lamin moi tak main run score ni không tu cả mình có xem mấy lâu đâu à masuk lah Benar. Benar. Apa ya? Biar nanti saya pada benar. Saya betul lagi ni. Mazul. Softnya. Mazul. Ai better train view amaro chu alo offside vele man thina sula se in siam rem thia mangai ve deu hlekani sopte khel zauta munum khop mai khel munum tak zau vele ta dikhan khel ma ba kan la nei zelan khel ma ba thata ka khel zel turin du sakna kan la na chak zo kan lampuya chak lo zo kan uipui hemaro chu boi tam tak khel tur lom thei to ban chu le turin du sang kan lan ve ve ne